Miyo moro mawuok e gweng' ma Nangoma e kar chung' od bura ma Matayos e kaunti ma Busia owe jodak ma kaunti no gi buok nono bang' landore ayanga ni en e Maria min Yesu. Judith Nafula ma jahigni 50 mane en jakristo e kanisa Jokopere mas Paris ma Luanda kane pok oriembe gi jadolo mar kanisa no ni wach ma ni nolemo ne ji to yudo chang. Miyo no makoro ochung' e kanisa mar Catholic Charismatic Renewal e gweng' ma Nangoma owacho ni nomiye nying mar Mariam kod Roho Maler manolor kowuok e polo malo kanotwe e got e dweche 2. Wende mag pako kod miel ne okwako nyasi mar sidhe e alwora no. Alipoingia katika hii nyumba yangu ilikuwa hapo, na light ndiyo ilitoka juu na ikashuka chini na sauti ikatoka katikati, ikasema mimi ni Kristo, nimetuma na Baba, ninatafuta Mama Maria. Nikamjibu mimi sijui Mama Maria. Akaniambia ni wewe. Ni kiti ilikuwa imejificha na wakati umeadia waweze kujitambulisha. Haukuzaliwa, hauna baba, ulizaliwa na Roho Mtakatifu. Alipomaliza aliita bwana yangu Joseph, naye akamwambia mimi sio Joseph, na akamwambia wewe ni Joseph, lakini ulipata bahati na haukuitumia kwa ukweli. Ulidanganya Maria, mkaenda kanisani mkafunga ndoa, na wewe ulikuwa umeficha bibi. Mwenzangu alianguka, nikaona anapoamka anakubali. Mungu akamwambia nimewapa punishment kutubu kwa miaka 5.